rero ni gute uvuga ko abo bantu bashaka gufata nka za takataka cyangwa yaracitwaje kandi yaragize guki biganza yagize guki biganza ku buryo nyine wahita ubona ko mu maboko yiwe kandi abantu bose bari bamureba gutyo urumva nta kintu na kimwe yari afite rero aho niho nshaka kumenya Auguste ni gute ubita ko ari abantu nyine baba bafite nk'ibintu baba bakase utuntu hari ukuntu umuntu akatakana akaza yakwitwajije akakubwira ati humiriza muri ryahumiriza ugasanga akagushogetsemo hantu runaka cyangwa akakubwira ati ntegereze nje kukireba hariya mu cyumba ugasanga kagishize mu musego yarangiza akakubwira ati ngwino tugikure ariko deja yamaze kugira gute kukirambika ariko nk'uwo rero ntacyo yari afite uwo nawe se ni gute wamuvuga Hello guys twongeye twagarutse kuri ya channel yacu ya AA TV show nk'ibisanzwe tukaba uyu munsi tubaramukije ni mwiriwe twebwe buriko burashaka kwira i Nairobi rero abandi batangiye nimba ari guca mu ngambo zitandukanye z'isi mu migabane itandukanye y'isi abari za Amerika za Australia Canada Ulaya mu makontinent atandukanye mwese murasuhujwe muraho rero uyu munsi murabona kuko turi kumwe n'umutumirwa udasanzwe umukozi w'Imana ukomeye cyane rero tudatinze cyane kandi turi kumwe na mugenzi wanje nk'ibisanzwe tugiye kubanza guhereza mugenzi wanje kwibwira dene tugaruke ku mutumirwa wacu nawe muheze karibu kugira ngo abashi kwibwira abaye bwa mbere ari bo bakimubona njewe nanjye ku mazina yanjye banyita Furaha Aime kibisanzwe rero reka mpashe guheza mugenzi wanje nawe yivuge amazina yaje nk'ibisanzwe ndi Gikundiro Aime ndi umusegege nkaba ndi umudamu w'abana batatu abantu bibeshe yuko nta bagabo dufite turamufite ndamufite arahari acari kwisi nufishe muri commentaire umuntu ashaka nko ku ni nkaha aho mekayo atadasobanukiwe nyine yuko cyangwa nuko yakubonye nyine agasura uracyari umwana mutoya ibintu nk'ibyo akavuga ngo kindibeshera nukuri ntabwo ndimo kwibeshera ndi umudamu ufite abana batatu kandi abakobwa beza cyane ahubwo abantu bakomeze bashake bamanyana bakugane bangane Yes. Abanyamerika turabasuhuje ko murakomeza gukora ibintu neza ko murakomeza kudukurikirana yewe abanyamerika bubahwe ariko no muri Canada no muri Australia bose hari n'umuntu usuhuje muri Norvege wakomeje kudukunda cyane ngo yaduhawe Amen. Ukomeze ugubwe neza akomeza agira ayo mavuta ukomeze ukora umurimo w'Imana neza ukomeze utugane natwe dukora umurimo hano n'itorero ryacu twaje kugarura intama zijya zari zarazimiye rero noneho imbere yacu ko murabona ko dufite n'umuntu umukozi w'Imana yaje ngo noneho dufatikanye kugarura intama neza tuzitegure mu kazi neza abantu bareke ibyaha mubireke noneho mvuga murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana bayama Okay, mureke tubashe guhereza umutumirwa wacu microphone kugira ngo nawe abashe kubibwira tubone gukurikiza ibikurikira karibu mutumirwa wacu urakoze cyane njyewe nitwa Nkurunziza Gisindo kaba ndi umushumba nkora n'umurimo w'ivugabutumwa murakoze ukaba ushumvira ihe torero cyangwa ukabukorera umurimo wawe hehe w'ivugabutumwa umurimo w'ivugabutumwa korera mu itorero rya Sepake ngakorera no kuri channel bita ngo ni Kingdom Light TV murakoze cyane ariko hari akandi wasize cyo tubwiye kwibwirana kwa Kinyamurenge kujya iwanyu aho waturutse ibyo njyewe naturutse aho bita mu Gahwera nanasuhukiye ku Kiziba aho niho imuhira bantu bacu mudukurikiye cyane murabona ko twicaranye n'umushumba uvuye nawe mu bice by'iyo gakondo y'iwacu rero uyu munsi tukaba twashimishijwe no kugira ngo twumve ijambo ryiwe mwumvishe ko ari umuvugabutumwa ndetse akaba ari n'umushumba
ushumze mu itorero ryo muri sepake. Rero umuvugabutumwa ni umuntu utanga injiri aho abonekeye hose, aba ari tayari, ni nk'umusirikare. Rero uyu munsi topike yacu tugiye kumubaza inkuru zagiye zihihita hirya no hino, noneho ngenza nanga kwemera ibintu numvishije andeoro y'umuntu nyiri bwite, sinza nzihabwa, sinza nazemera. Biba ngombwa kuko twebwe na mugenzi wanje tumwishakira, natwe akatugezaho ayo makuru kugira ngo natwe tuyagezeho abo bakunzi bacu ari bo bamwebwe mutwicaye imbere, kugira ngo mubashe kumwumva. Rero mushumba, ndagira ngo nkubaze aka kantu uyu munsi, na mugenzi wanje araza kuza kukubaza nawe ibyiwe uko aza yumva, uko ngira uko nkumva nuko naguhawe hano hanze. Hari ikintu cyagiye gicicikirana ku buryo wagiye uca kinyume n'uramuyumbe wiriya hirya bita ngo nimba ari kofi, uburyo ngo utemera ibijanye n'amahanuzi y'abari abayumbe. Ndashaka kugira ngo unsobanurire neza kubera iki wakoze iriya contre nuko bo babyemera nuko babivuga. Wewe ni iyihe myumvire wabibonanyemwo, ni izihe mbaraga wabonye ko ibyo bakora bitandukanye nuko uzumva? Ni Imana se yo baraguhishukiye, ni mbega nuko wewe wabitekereje cyangwa ni gute? Urakoze cyane. Hari ubwoko bw'amahanuzi uvuze ntemera. Amahanuzi yo gushamburiya ntabwo nyemera, kandi sinjye utayemera, na Bibiliya ntiyazi, ni amateka y'abapfumu, kandi ntabwo ari abapfumu bo mu bihugu byose. Buriya abari mu Bwongereza no mu Bufaransa na Amerika ko baratwumva, abapfumu baho ntibaza bashamburiye. Ni ukuvuga ngo abapfumu baza bashamburiya na biriya muri Kongo, abangaba cyane none wowe uzubafata nk'abapfumu ako kantu aba begeranye n'ikimayimayi cyane, nibo bagira ubwo bupfumu. Rero ntaho biba mu ijambo ry'Imana. None se pasite, ko hanze ko hariho abapfumu bano bo hanze nyine bakora niba ari za maji, bana ba Nigeria, uretse n'aba Nigeria no muri Kongo abapfumu. Urumva hari nk'ikintu uje gushikisha ku bapfumu, icibwe cyagize gute cyangwa kumenya uwakuroze. Aho ni gute aba bahanuzi ubita ko nabari abapfumu kandi bo bakorera mu izina ry'Imana, ariko bariya bo barabikwereka ko bakorera mu izina rya Satani, bakakubwira ngo izi mbaraga za Satani zirashobora gukora mu buryo runaka? Urakoze cyane. Aba bacu bitwaza Bibiliya, ariko ibyo bakora bigasa n'iby'abari abapfumu. Ni ukuvuga ngo ni takataka. Aha hanze hari takataka, hariho amasashe. Ariya masashe ntazi ko ari hariya hanze, ariko baza batora ariya masashe bakayagukangisha, bakakubwira ngo niba ufite ibibazo mu rugo ngo birava ku masashe. None se wowe uremezanye yuko bano bayumbe bacu ari batakataka cyangwa ari abapfumu? Gute wowe uzi yuko ari abapfumu badakorera Imana? Ni ukuvuga ngo urebye ibiza bivamo. Hano yaratubwiye ngo abandi ngo utundi turere tubamwe abapfumu bariya b'imaji. Ubu ngubu urubyiruko rwacu rumwe rwaguze maji, rwerekana maji iyo rukeba inkweto n'imyenda, biriya ni maji. None se wowe ni Imana yabikweretse? Hanyuma izi takataka bazana ngo ni ibiheko. Ibiheko ni ibigirwamana, tibiza byumva, tibiza bibona, tibiza bigenda, nta mitwe bigira, nta mitima bigira. Ariko rero bakatubesha, ugasanga imiryango barayisenye. Ko barayisenyesha iki? Takataka, ibintu bitumva, bitabona, bitagenda. Bantu kuyangu ko ibi bintu bitoroshe da. Ngiye buriya njya mbona abayumbe bacu, nkabona nyine umuyumba araje, hari abantu njya mbona basengera ikintu kandi ukabona rwose ngiye hari umuyumbe wigeze kuza
arasenga njyewe sinahumiriza ndavuga ati noneho ngiye kumekinga shwa ndebe bino bintu bajya bavuga baba bayumve niba ari ukuri se cyangwa nimba atari ukuri. Arasenga mbona avunduruye akantu aravuga ngo zana iyo sakame yawe ngo nyikuremo ikintu. Arabanza aravuga ngo mbere yuko nyikuramo mubanze mwege mwenyine icyo kintu mugishake mugikuremo. Abantu bari bari aho ngaho bafasha gushaka muri ya sakame cya kintu yavuze turagehebura. Nanjye nyiri sakame dukunguta sakame turahebura. None tumaze guhebura aravuga ati mwebwe ntimwakibona kuko mudafite amaso y'ubumana. Ati rero reka njyewe ngire gute nkibereke. Turareba aravuga ati nimurebe mu biganza byanje nta cyari kirimo ikintu na kimwe. Akuramo icyo kintu. Rero ni gute uvuga ko abo bantu bashaka gufata nkazata cyangwa yaracitwaje kandi yaragize guki ibiganza yagize guki ibiganza ku buryo nyine wahita ubona ko mu maboko yiwe kandi abantu bose bari bamureba gutyo urumva nta kintu na kimwe yari afite. Rero aho niho nshaka kumenya Auguste ni gute ubita ko ari abantu nyine baba bafite nk'ibintu baba bakase utuntu. Hari ukuntu umuntu akata akana kaza yakwitwajije akakubwira ati humiriza muri ryahumiriza ugasanga akagushogetsemo hantu runaka cyangwa akakubwira ati ntegereze njye kukireba hariya mu cyumba ugasanga kagishize mu musego yarangiza akakubwira ati ngwino tugikure ariko deje yamaze kugira gute kukirambika. Ariko nk'uwo rero ntacyo yari afite uwo nawe se ni gute wamuvugaho icyo yazanye iki niki yakuzanye yazanye urufunguzo simbisha yazanye urufunguzo ngo amara arakubwira ngo rugutwaye iki arambwira ngo urwo rufunguzo nyine hari uko rwahangatiye ibintu rurarufunga. Ariko cyane abasepake ukuntu uganumvaga abasepake bari abantu baza basa nkahe batemera bino bintu kuva kera abasepake ntibazabemera bino bintu. Pastor se hajye no musepake kandi abasepake nabo bahozeho kuva kera tubumva yuko nabo batemera bino bintu byo kwerekwa byo guhanura by'ibiki bapinga abantu nyine. Uzi ko umuntu yakaza asengera mu basepake nimba mvuye nko mu rundi rusengero kaje gusengera mu basepake nagaruka bakaba bagutenga cyangwa nimba ari umusepasi ukaja mu rundi torero reka dusobanurire bakamutenga ngubwo avuye mu basepake aje gusengera mu rindi torero bagahita abasepake bamutenga. Nadusobanurire rero hejuru y'uwo muhanuzi. Urakoze cyane. Twebwe tugendera ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizari tubwira ko ibigirwamana bitazabikora. Ni ukuvuga ngo ntibizabikora ikibi ntibizabikora n'iciza. Aho gishize utakihakuye nticyohava n'igihe ugifite ntabwo kiba kizi ko ugifite. Ni ukuvuga ngo umuntu kukwereka urufunguzo nta mutwe rugira nta bitekerezo rugira nta mutima rugira ntiruzi urufite iyo ururambitse ntiruzarubimenya ko warurambitse. None se pastor nk'aba bayumva ni ukuvuga ngo aba ni abahanuzi b'ikigirwamana bita igiheko. Urabona muri Bibiliya hazahaboneka abahanuzi ba Bahari bavuga ko Bahari yakoze ibi yagize gutya ariko ntacyo Bahari yakoraga. Aba nabo ni abahanuzi bahanurira ikigirwamana bita igiheko tikiza kivaho kiri nta mutima kigira nta bitekerezo kigira. Nibo baza bavuga ngo kirirutse kiraryamye kirabyutse cyazindukiye Amerika cyagiye mu Buraya ariko mfite imyaka myinshi sindahura n'igiheko tikiza kigenda. Ariko rero dufite mission yo kwibutsa abantu Imana nyamana iriya yohereje Yesu arapfa arazuka abantu babeho bazi ko habaho Imana imwe. Bibiliya ivuga ngo niyo yonyine izikora imirimo n'ibitangaza noneho bakavuga ngo ibigirwamana byose ni ubusa. Twe twaturanye n'abantu baraguza bagiraga abantu bita ngo ni za kamucapani. Ese none se pastor ukiri aho ngaho keri wacu iri umurenge hari haba abasaza bakoreraga Imana bagasenga Imana bagahanura ibintu ibitangaza bikaba. None se bariya nabo urabafata nk'aba magique urabafata nk'abandi nabo urabafata nk'abahanuzi b'iki gihe cyangwa se baratandukanye bari abasaza ba ruguru bahanuraga nabo ubunyine kandi birabaye kandi ukabona si magique. Njya numva ngo n'igihe ngiye sinahabaye kwira ntambara ya ruguru y'abanyarwanda n'abanyamurenge
ko hari igihe basangaga imana yababwiye ati murasanga kuri kiriya giti handitse gutya kandi bagasanga nyine n'ibyo iyo se yabaga ari imaje yagiye kwandika hariya cyangwa ngo ikababuza ngo uyu munsi ndimuce kuri uriya musozi cyangwa ngo uyu munsi imvura iragwa ikabikora. Uwo muntu wabaga wabwiye bariya basirikare, uwo muntu yabaga yakoreshejwe n'imaji cyangwa hari itandukaniro ry'abahanuzi bo mu mujyi biyi n'abiri iwacu muri gakondo? naje nicyo nari mubajije. urakoze cyane. ubuhanuzi bwo buhoraho bwamyeho kandi n'ubu burahari, ariko icyo tutemera ni iyi migenzo y'ibigirwamana, iyi yo gushambura. abantu batwigisha barakwereka amasogisi ashaje cyangwa inkweto zishaje bakazigukangisha ngo ko zirasenya urugo rwawe. abariya ni inzerere. ngahe tubwire nyine hari itofauti bari n'aba ngaba b'ubu nyine. abandi bahanuzi baza bahanura ibizaba, ko Imana izi ibizaba ejo n'ikindi gihe ikabibereka iby'ibihe n'ibindi. ariko abo tutari kumwe ni ababaza badukangisha ibigirwamana, bakadusenyera amago, bakadutukira ababyeyi, bakadukorera ibikorwa by'urugomo biteye isoni. iyo gurupe niyo twashatse guhanagura ngo ive mu matorero yacu no mu miryango yacu, dukora ubukristo bwiza bureba mu ijambo ry'Imana, apana kuvuga ngo tuve muri Kongo dusige abapfumu. urabona musubira kandi musanga abandi bapfumu. urareba ukuntu abapfumu baruhije za mayimayi, ngo natwe dufate ba bapfumu bakora bya bintu by'ikimayimayi, niturangiza tubinjize mu rusengero badutukira. Pastor, kugeza ukiraho sindakumva njewe neza twicaranye, kugira ngo nabo wawubwira wenda ko barabisora, ariko njewe twicaranye naje sindakumva aho ngaho. none bose bafatwa nk'abapfumu cyangwa bari bose bari abapfumu? aba niyo bapfumu. abapfumu Pastor yavuze ngo abahanuzi nyabo ni abavuga le lendemain, ibizaza ejo, kuko Imana ibizi ejo wowe utazuza umwana w'umuntu, ariko ntibavuga ibihe. amakuru y'ibiheko yani bariya basaza baruguru yemezanya nabo, nta kibazo dufitanye. abo dufitanye ikibazo ni ababubu. ubu urabona mwebwe mufite amanimero y'abantu ku isi hose, mwobabaza ko nabo baza bikanga takataka iwabo. nta bandi baza iyo taka ni ibintu z'ikimayimayi. nturabona aho abantu babaye mayimayi gute akurogera umuntu neza ya mapepo kandi bakamusengera wa mwana agakira, cyangwa umuntu mukuru bakamamusaza. ibyo bintu ngiye narabibonye. umuntu baramuroga vizuri akiri n'umugeni, aragwara arasara amapepo akaza yirukanka, ariko baramusengera arakira. none se urumva gute? ni gute abaye kandi bamujanye ku bitaro baravuga ngo nta ndwara afite. ahantu hose bagiye bamupima bakavuga ko nta ndwara afite, ariko aza gukirira muri ya masengesho bamusengeye, kandi bavuga nyine kuko ari iki, hari ibirozi. urakoze cyane. gusengera umuntu urwaye abadayimoni ni ubuzima busanzwe, biremewe mu ijambo ry'Imana, ko bazavuga ngo muzacyaha abadayimoni mu izina rya Yesu bahunge abadayimoni. si byose byabipepura. noneho bariya abadayimoni baza direct, ni ukuvuga ngo baza baturutse kuri Satani, ntibaza babanza ngo bace muri takataka. ufatwa n'amapepa avuye kuri Satani, ntasanagirana na takataka. ese takataka ni izihe? takataka ni ibiheko. takataka ni ibiheko, ariko si abantu. erego ni kidayimoni nacyo. ni ukuvuga ngo ibiheko ntacyo bipfana n'abadayimoni. abadayimoni bo Satani niwe se w'abadayimoni. ko hariho ijambo riza Beelzebuli, umuntu ugira ubushobozi bwo gutuma amapepo yitwa Beelzebuli, niwe uzi utuma amapepo. ariko gabapfumu b'igikongomani bakatubesha kugira ngo ufatwe n'amapepo, ngo azabanza akanyura nko kuri nyogosenge cyangwa nko kuri nyoko wanyu, ngo w'umuroziga ngo akabona kukugera. ni ukuvuga ngo iyo umuntu arwaye amapepo aba arwaye amapepo yatumwe na Satani direct. cyangwa se hari abantu nsa numva. none se maze ni ukuvuga ko nta murozi uhaba?
uraza ku umurozi abaho ariko ndakubwira umurozi uko ameze. hari igihe bazavuga ngo nyina yamuhaye ngo uburozi. Ese nyina aheza umwana w'uburozi gute? cyangwa yabateza igiheko gute? Iyo takataka nyine ayo ni amateka y'abantu baturanye na za mayi. ayo mbese ni amateka ya ba mayi. ni amateka y'igipagani cy'igikongomani cyane cyane abo bikirimwo cyane. za mayi ubona ko umuntu bamuvomera amazi ku ruzi akayajana ku rugamba cyangwa bakamuhekesha imbeba. abapfumu iyo ni imitekerereze bakuye muri kariya karere niyo baza bakorera mu rusengero. akarere ka Kongo niyo bakorera mu rusengero. nicyo gituma ubona byasenya imiryango bitandukanya abana na ba nyina. mbega ni ibintu by'ubucafu by'umwanda dayimoni bakayisengera ikavaho tibyakanavuzwe. ibihe uko tutakivuga imandwa mvuze imandwa muzi uko yakoraga. imandwa n'ubundi situzi ngo ni iki? guterekera muzi uko byakorwa. oya muzi uko ba sogokuru baraguraga. oya ahubwo zavuye ubu nyine ibiheko. abana iyo tubona ubutumwa bwuzuye abana bacu tuba tubabwira ngo abaturanyi bacu cyakora uri Kongo yo bibona muri mayi ariko tuba tubabwira ngo abaturanyi bacu bahoraga bubaha ibiti n'amabuye n'amasashe. aba ari histoire yashize. kuba bikivugwa biteye isoni. ni ibintu biteye isoni mbega no kubivuga ku bantu bakijijwe ngo umuntu baracyamukangisha rasoro sharijeri ibiheko se kubaza ikindi pasite cyanteye amatsiko cyane. njyewe nigera kuba ndi hano umuntu arambwira ati tugende hariya umoja tugende hari ahantu bazasengera abantu kandi ahandi ukuja gusengerwa ni ukugenda kare eramwe kugenda saa 12. je ndamubwira uko nzabanza nkajana abana ku ishuri saa 12 bitari buvemo niyo masanze abanza kujana abana ku ishuri. arambwira ati nitugenda nyuma ya saa 12 turaje gupanga umurongo pe twaragiye njewe saa hantu kuvuga ngo na makuru banyibwiriye nahagiye rimwe ariko umunsi nahagiye niyasanze ari ibintu z'ubupfu sinabisobanukiwe. turagenda aho hantu tuje ku murongo mukaba mwirirwa mupanze umurongo guhera mu gitondo mukageza nimugoroba mupanze umurongo hakaza hinjira umuntu umwe. ese uwo muntu yohanurira abantu bageze kuri 30 ku munsi umwe bo bose akababona? inzara yarabaye n'uburyo bwo gushaka ubuzima yarabonetse. kandi urabona amakanisa menshi yabaye amakanisa y'amadistraction. usanga nk'abanyakenya bahugira mu bintu byo guhwera akaja mu rusengero yiteguye ngo barasenga hwere ngo afite abadayimoni kandi nta badayimoni afite. insengero zacu nazo zahugiye mu gisirimba no mu biheko. ugasanga umuntu ni umukristo ariko utazi ijambo ry'Imana noneho kumubesha bikoroha. ugasanga umuntu w'intekamutwe udafite 12 afite icyumba abantu ku murongo arababwira ikisi. kandi barambwi namaze kwinjira ngo amaze kungeraho aho ngaho nyine bazasengera abantu umoja mu gakanisa ntavuze hariya umoja abantu baza bahirirwa umunsi wose bukira ku murongo. none harambwira ngo nzaza n'ifoto ngo y'umugabo wanje. kurumva arambwira ngo nzaza n'ifoto yiwe ngo amukure ibiri ngo ibimuriho ngo kandi ikintu yamubonye ngo kiburiho ngo ni ikintu cy'agashinge ngo kameze nk'agashinga kako kudoda imyenda ngo niko bamushizeho bamutayeho ngo niko kazakamubuza ngo bivugira kuri kamera ibyo bintu. none se ibyo ngibyo nje sinabyemeye kubera ko ibyo yavuze ntabwo bihwanye n'ibyo yavuze. nabonye yuko yabeshe. none ni gute ubwo rushinge kutaruhamagara nimba uri umukozi w'Imana nyawo usenga tiwose ngera ubwo rushinge ngo uba warubonye urusengero rushirereke kuvuga ngo paka bazana amafoto ngo ubone kumukuraho izo nshinge. no urumva ko ari umuntu uba wibereyeho hawo distrera abantu. nta bene ubwo buhanuzi nta muntu wigeze wuzura umwuka ngo atumire ifoto
ngo karashaka ngo imisumari ngo urushinge Mwishinga. hariya ni amateka ni kurya nakubwiye ni amateka y'abantu baturanye n'abariya bakongo twebwe igipfumu cacu ubutumwa bwarashitse buragisenya nta n'umwana wacu ukizi ni ukuvuga ngo n'igipfumu c'abaturanyi kiba cyarasenyutse umunsi ubutumwa bushika ariko gasatani iraturiganya iterura abantu bacu iratubesha ngo ni abahanuzi kandi ari abapfumu ariko icyo gipfumu ubu ko turaganira gusa ariko twaragisezereye. Mbese umuntu iwe ariho ku giti ciwe neza ariko Yesu umupfumu icyo avuga nicyo gipfumu. Ubupfumu gusa nuko babukora mu izina rya Yesu. Ubupfumu ni ubupfumu ariko babukora mu bahindura izina bakabukorera mu izina ry'Imana. Ntibubatse utuzu tw'abapfumu ngo bakore nk'abapfumu, barahinduye batora Bibiliya n'amakositime bigira nk'abafite icubahiro, kandi nabwo kugira ngo usohoke ngo hari ikintu ugomba kuhasiga aho ku meza. Nawe nimba uzi ko uwo munsi bagutumye njyewe ahubwo icyo nshaka kubaza pasiteri noneho ni ukuvuga kuko wowe uremera ko ariko abahanuzi barahabwa hakaba gusa icyo utemezanya ntiwemera bano bahanuzi bakura ibiheko nibyo utemeza. hari abakura ibiheko hari n'abahanura amakuru y'amarozi. Ayo makipe yombi ni amakipe y'abapfumu. None se ko wemera ko haba abarozi ariko utemera ko haba abahanuzi bo yasengera ziriya mbaraga zabo zigashira? Abarozi mvuga hari igihe mwogira ngo none nanje niba no aba bapfumu bazatubwira nyine twisa biyise izina ry'ikiyumbe ntabwo ari bo. Twe abarozi njyewe mvuga ni abarozi bavugwa na Bibiliya bakavugwa na siyansi. Abo barozi rero ntabwo ari aba bakecuru, ni wa muntu ugenda kubaka akazu akubaka akazu k'ubupfumu akaza yakira abantu akabarya amafaranga. Uwo niwo murozi uvugwa na Bibiliya. Ariko ibi tubwirwa n'izi nzererezi biriya ni iby'inzererezi nyine. None se kubera ko abanyamurenge abakecuru n'abarozi gusa? Twebwe abanyamurenge ntabwo kwama umuco wacu ntiwokwemera ko uja kubaka akazu ngo wigire umupfumu wo kwama wita hanze, ariko ukaza ubikorera muri gwishwa kandi uriwe. Ariko si Imana ikuvumbuye ikakuvumburira mu muntu wayo ntibyokunda. Nonoga abapfumu dufite ni ababitwaza Bibiliya. Ariko igipfumu twe cyarashize muri bene wacu. Ico cyo kugira akazi hari umuntu hari uzi igipfumu cyarashize muri bene wacu. Ibintu by'ubupfumu n'iby'uburozi babiherutse bakiramye ibigirwamana ngo bamare gukizwa barabireka. Ariko bari abapfumu bagiraga abapfumu bakamenya ngo nakana umupfumu akaza yakira abantu, akagira akazu kiwe se ko kwicara nyine aho ngaho kwakira nyine abantu nyine nakazu ke yicemo muza mumugana k'umupfumu. Bamwitaga umuragu, yahoraga aragura akazaragurira abantu agakubita hasi inzuzi. Ivyo byarashize twamenye Imana tiwobuka ibaye umupfumu ngo bene wacu bakugane. Ivyo byarashize. Ariko abakeneye kubikomeza baguze ikoti ryiza riruta rino ryanje, bagura Bibiliya nziza babikorera mu rusengero. Rero bamare baratubesha ngo ba mama abakristu beza bategereje umwami Yesu baratubesha ngo nibo barozi kandi ari bo barozi. Tuvuge ngo bano bantu bari mu guhanura ngo aba bantu n'abarozi nibo barozi bamenyereye akazi. Noneho nibo barozi ariko bano bahanura ikajina la Yesu. Paste sindakumva neza. Nta makarite y'akazi bafite. Gusa paste sindakumva neza. Ni ukuvuga ngo bano bahanura nibo barozi ariko bari aberetse sibo barezi. Batwaye mu kuboko na costume araje yambaye very smart n'igitabo cya Bibiliya yagera hariya mwege murumva kuko ni umupasiteri cyangwa se ni umuhanuzi. Soki akomi na eglise wana azolo baka pasta. Ariko atari pasta yende azando. Ni pasteri iwo kugiti ciwe arizi ko atari pasteri wo mu mwuka. Yende pe azandoki. Kumbe ngo ari we murozi. Itangaza kiragwira turaza gushira niba ruko ngo. Pastor abangara zamwita uku twatuvuga azandoki yende azandoki.
as a specialist. ya ndoki Yeah. pasiteri wacu ingana nawe tozorobera amakambo y'abandoki noneho ndumva ko zamberaga ye nimba hariho bari abantu bigira ngo nibo bakura biriya biheko kumba ari bo babifite bakaja kwitirira batabifite ngo nibo biratangaje. None ko mwebwe muzi ko imana zo mu bihugu byose mu Bwongereza hehe ibigirwamana bagiraga uyu munsi dusigaye tuzambika amakoti kubera ko byataye agaciro. Ubu usigaye amasitile dusigaye tuzi ko bitabona, tuzi ko bidakora. Ibigirwamana byo ku isi byose byabaye ubusa. Twebwe tugatekereza ngo aba baturanyi bacu ibo ni gute imana yabo tuyabo zabari imana zo mu bihugu byose zabaye ubusa, twarangiza ahubwo tukicara. ibihugu byinshi byose ntabitagira abapfumu. Okay, abapfumu babiriya mu gihuru baza bashuka injiji zitazi ubwenge, ariko hari uwo ukizana bahari akayikwereka ukavuga ngo bahari. Ariko tuba tubona n'abanyabwenge baje ku bapfumu bakaja gushaka abapfumu kandi ari abanyabwenge bize kandi bafite ubwenge neza, kandi akaja ku mupfumu azi yasize abanyabwenge ariko akaja ku mupfumu. Kandi we nturi mu kubabona amalisansiye aja kuri aba ku bapfumu cyane tuba tubabona. Ubujiji. Hari Perezida Kagame yageze i Butare ngo agere i Butare aravuga ngo yahasanze injiji ziza. Buriya mubize habamo igurupe imwe y'injiji. Izo nizo ziza zija mu bapfumu zarize, nizo zaziza ngo ko ziratumira umuntu ngo reka mbabwire amakuru y'umuntu umwe simuvuga mu izina. Nta kibazo. Yagiye mu Rwanda ngo ave mu Rwanda azana Trinity ngo arangiza ata passport ngo amare kugera mu rugo arisatse abura passport. Atumiye abayumbe ngo barangize bamuzanira amakaratasi yanditseho. Baramubwira ngo barayahura bamutobera amazi ngo azayamena ku gitanda mu rukerera. Yego. Noneho umugore yabyuka kumva amazi kuburira ko baramena. Yewe amazi yo mu rukerera nayo ari igitanga. Nuko ngo passport ngo buzoca bayibonye barategereza. Umugore abwiye umugabo uti ja kuri polisi uje gushaka passport ugenda utazakereza. Ariko bene wacu hari arabikoze ngo amara aragiye ngo agere mu Rwanda. Shoferi aramuhamagara haramubwira ati wasize pasiporo mu modoka. Yari ko amena amazi ngo karamena amandiko. Kera bamubwiye ngo genda uzamena amazi mu gitanda mu rukerera abuza abana amahoro n'ubu. Uko hari hasigaye kumubwira ngo ni nyirasenge wa yabu. Ibyari kurangira ari nyirasenge cyangwa bikarangira ari nyirabukwe bikarangira ari nyirakuru w'umugore. Seke kuko ibintu byose byari kuba ari umugore. Utabona iyi case ibaye ngiyo uko ibyari kuba byose akamashaka umuntu muri famille y'umugore akamavuga ngo nawe amutejeje icyo kibazo cyo guta passport. Wari wabona batungurura umusore nk'aba turuzi imbere yacu nimwe mu baruzi. Hari ubwo urabona batunga umusore nkuriya ngo bavuga ngo ko araroga bamuhera hehe yo bakubita baza bareba umukecuru w'umupfakazi bakareba abakobwa n'abo bagore badafite imbaraga. Si abakobwa bafite imbaraga. Reka naje aho mpagufashe bazama bareba abakecuru b'abapfakazi n'abo bagore bakiri bato b'abapfakazi kubera ko abagore bafite abagabo si cyane nk'abapfakazi bazababonera kubera ko kundi kubonera abapfakazi. N'ufite umugabo birashika ko birashika ariko bamuhohotera ariko kera bazaje guhohotera uri ufite umugabo babanjirije ku mupfakazi akabonera kose mu mupfakazi cyane. Urabo nturuzi nkamwe urazi ko twebwe iwacu twakuze tugira abagore beza bitwara neza bareza abana barabakorera. Habe n'igihe yabaga afite umugabo w'umusinzi yatungaga umugabo akamutungana n'abana. Nta bagore twagize, sinigeze mbona abagore n'abakobwa iwacu baja ku gatorero babaga mu kazi.
ibo dusanga batagaza bashamburiye ariko hakaba insoresore zirirwa ku dutorero zitagira akazi nizo wasangaga zihazishamburiye n'ubu ngubu abashangu baje hano muri Kenya aho ngaho turagushigikiye badashoboye gupagasa agahita yigira igitangaza akagenda azerera mu ngo z'abafite diaspora aho nyine agenda ashaka imigati ariko akayishaka akayigendesha ikinyoma iki aha tukaba ababyeyi akora ibintu agasenya ingo z'abandi none uko twese tuzagira aba diaspora diaspora yayitwumva diaspora kuvuga ngo Imana iguhaye umugisha urasohotse none kura finance inzererezi zigenda zisenya imiryango icyo kintu cyangwa ugasiga umugore hano agasigara yakira abayumbe nk'abo ngabo hari umuntu nzi umuyumbe uri aha ngaha umuyumbe uri hehe uba hano muri aka karere ka Kayore azaja gusengera umuntu uri Kasarani w'umudamu umugabo we wari hanze ejo bundi ngo uwo mwana ngo bafitanye umwana umwe uwo mwana ngo yari yagwaye noneho umugore ahamagara umugabo ati hano hari umuntu uzi utuye Kayore ubuze usenga none reka muhamagara aze kunsengera ngo aramusengera ngo kubw'Imana se nyine nuko ngo wa mwana arakira ngo amaze gukira noneho ngo ahamagara umugabo ati umwana bamusengeye yakize ngo umugabo yamamubwira ati wamumwomaho ndi mu gushaka uburyo bwo kugaruka kugira ngo aze kuramukanya bigakomeza bigaferinga nimba ari nk'ibyangombwa biba byanga ati none wamubwiraga wa muntu aze kwivi wa muntu nawe arangije araza aratubwira twicaye ahantu kandi sinari jenyine yatubwiye turi nk'abantu batatu atayi hatukoga ndi mu gusenga ariko ndi mu gukora n'undi murimo mumbaze tuwuhe murimo atuko nigaruriye uriya rugo ati ahubwo mureke muhamagare mwumve n'ibiganiro turi bugirane kuri telefone yamamuhamagara kuri telefone twicaranye bamatangira bararyogorana nyine ibintu nyine nk'abantu bahora nyine baziranye ndavuga ati ko karabaye umusenzi iri umugabo azi kuko yayasengera umwana ati kandi umugabo ni muntunze arimo kwamanyohereza nagira ngo ndakorora akabanyohereje ifaranga kamubwira ati ubunyine hari ikibazo nabonye iwawe none ndashaka kuja Masayina akamayohereza feya no kurara muri hotel ngo bazarara mu byumba bya Masayina je sindahagera ngo none ngaho ni wowe ntabaza none nk'uwo muyumba uramuvuga hiki koko urabona icyo ko turakangurira abantu kuva mu bujiji cyane cyane aba diaspora hari umudamu uri hanze yarampamagaye aravuga ngo hari abantu nabo bari hanze ngo ubu ngo umuyumba ari mu kumuhamagara ari mu nkambi ngo akamubwira ngo aho hafi y'inzu yawe ngo hari inzara z'inkoko ngo akama afata indege akaja mu yindi state ngo ahunze inzara kandi uko yuriye indege bari kumwe na shitani ko ubu n'ubari hano uko n'ubu bimenyaga ko yimuze oya ari amayurirana na satani ariko Imana iramurinze tamenye ko Imana imurinze arurirana na satani bururukade batahane mu rugo ariko satani ntimukoraho kuko ihayitinya Imana ariko abantu bacu bibagiwe Imana bashiriye satani bibagiwe Imana niyo mpamvu bikanga amashara n'inzara z'inkoko kandi pase tubona abafite aba bagore bafite abagabo hanze siruta aba diaspora ni ukuvuga ngo ubu nyine habe n'ubwo mu diaspora mu rusengero uzarebe mu rusengero nimba hariho umugore w'umudiaspora umugabo akaba ari hanze ntabe n'ubwo yakora amakosa ameze gute nta nubwo zaba bimeze gute baza bamufata neza yavuga amabaya yavuga amazura agomba kuja ku murongo bakayagorora haza umwe yavuze amafuti bakaba yafata bakayagorora akaruha kaja ku murongo neza kubera yuko ari diaspora ariko njewe nibeshe udafite diaspora nkavuga amakosa nyine bazayavuga tibashobora kuyagorora nk'umuntu ufite umugabo hanze tibishoboka wowe urabivuga hiki kuvuga ngo bagorora ayaje ntibayagorora ariko bakagorora ayo mu diaspora oya nta kibazo kuba nta kibazo gute ngiye kuvuga
ntabwo pasiteri nari mvuze yogorora ngo- ayo mu diaspora ngo yaje areke kuyagorora nari mvuze ngo kubaha umuntu si bibi ariko ibyiza ni uko bubaha abantu bose bakabaha agaciro cyane mu rusengero ukomeye n'uworoshe tawuha ukomera ugeze hanze ariko mu rusengero abantu bose abari ese kimwe hanze ho bakomeye gute pasiteri Kuko- ukomezwa n'ijambo ry'imana rikurimo indani ntabwo ukomera ngo mvugiye kuko imana yo ntirobanura ku butoni abantu bo bashaka kukureba bakakubahira ifaranga birashika ariko imana yo ntirobanura ku butoni abakomeye irabubaha n'aboroheje none pasiteri mbaze kubaza ikindi ndumva ibiza by'abahanuzi mana y'isezerano wowe uravuze ngo abahanuzi ni bariya bari mu abarozi ahubwo babaye bo ni bariya bari mu kugira gute bari mu guhanura iburozi kandi ari bo bene nyiri uburozi icyo nagiraga ngo nkubaze ni ikindi gitandukanye n'iryo jambo ry'abahanuzi wowe nk'umupasiteri ampulisi umuntu mukuru ikindi wubatse kera cyane twebwe turi nk'abana imbere yawe cyangwa ndetse tukuba n'abana bawe hari ikintu kimwe kiri mu gucanshikana hano mu mazu y'abantu cyo kuvuga ngo umukwe umuhungu nk'uku par exemple nkagwana n'umugabo wanje mu nzu narangiza kugwana n'umugabo wanje mu nzu aho kuvuga ngo umugabo antuke njyewe ku giti cyanje jewe mugore wiwe twagwanye akama ntangirira kuri njyewe no kumuherezi akasimbukira ku mfura yacu akayirangiza akagenda kuri papa na mama bose akabahetura icyo kintu ni bene hari umugore ejo bundi twahuye aharira w'umukecuru avuye gutabariza umukobwa we bamubwiye ngo bamukubise ngo nimba uwo mugabo yarafashe umwoko ngo akubita uwo mwana w'umukobwa wiwe aramubabaza ngo cyane kabisa noneho kuranavunika umwoko kugeza ngo ahuvunika urumva ko yakubiswe cyane noneho umubyeyi aragenda ajaga kubaza amakuru abana niki cyabaye gituma wakubita uwanyu bigeze aho ngaho ngo yamamutukata ahubwo wowe wamuroziwe ngo uhaye gasopo muri uru rugo rwanje ibi byose ni we biri mu kubaho wewe n'umugabo wawe muri abarozi aho abana bawe bose ni abarozi nta ndero wabigishije nta ndero mubwira umugore w'abandi ngo akaza yicuza n'icyatumye agera mu nzu ya wa muhungu kugaza ngo naho mukecuru ngo akicinjira mu nzu ya wa mukwe wiwe ngo umuhungu yamaze kumuramutsa ngo yamashira akaguru ku kandi ngo nyine kuvuga ngo hamwereke nyine agasuzuguro ibaze noneho nta kinyabupfura kinaba no mu bakwe b'iki gihe si bose ariko ku buryo umukwe yakubahuka kuganira na nyirabukwe yashyize akaguru kandi noneho birenzeho amunangurira nimba umugore yamukoreye ibiki nubwo byorengera mu buhe buryo ukazu uvuga bene ayo matende imbere ya nyirabukwe wowe uravuga iki hejuru y'uwo mukwe ngaho ube nkutubwira kuko uwo mukecuru mana we yarambwiye akaba ari nje urira no kubabara icyo kibazo buriya nta nubwo tubona abantu bose ukabona bagenda ari bazima ariko buriya hari abantu bagenda ariko barwaye umuntu akaba ararwaye ariko bataramusuzuma batarabimenya ko yarwaye ariko urumva ibyo ni ibimenyetso by'uburwayi izo ni ibimenyetso by'uwo muhungu kuba arwaye mu muco wacu turaziranye turubaha abantu bubaha ba nyirabukwe na ba sebukwe n'abagore turabubaha nubwo wenda hari ubwo mu bushanya ariko kugira ngo ube wotinyuka kumutuka ku babyeyi urumva icyo ni ikintu kiremereye gusa wenda nyine hari igihe abantu bataba amaso ngo bibuke ariko burya nimubona umuntu akoze ikintu cy'indengakamere ntimuzame mumucira urubanza byihuta ahubwo ni ukumwegera bagasuzuma bakareba ko atarwaye kuko uburezi muri bene wacu iyo tutagira bano bapfumu baduteranyirije imiryango ndatekereza ko inzu yacu igifasha umwanya wa mbere mu ahubwo umuhungu azavuga yuko ari abahanuzi bamubwiye ngo
bazi yuko bamuciye no kwa mama wiwe Uh, kandi bivuye hehe bivuye kuri aba bahanuzi bahanurira uwo muhungu baramubwira ati uyu mugore ntakongere gukandagira iwabo ntakoze aje iwabo ntakaza hakandagira ngo nimba akeneye kugira amahoro iwe n'umugabo wiwe nuko gukubitwa ngira ngo nimba umukobwa yaribye akagera iwabo ariko akabimenya umugabo nimba ukeneye urukundo ko ruba hagati yanje nawe nguciye kwa nyoko n'abavandimwe bawe bose ntukigere uvugisha umuntu n'umwe kuko abahanuzi nibo bambwiye ngo iwanyu hariho quelque chose bituma urugo rwacu rutagira neza none ga wewe nimba ushaka ko urugo rwawe rwubaka kandi rukagira amahoro takaguruka ugace hariya nimba umukobwa yarakumbuye nk'umwana na nyina se akagira gutya akiyiba iwabo akaja kusura ngo agaruke nimba umugabo nawe hari aho yakandagiye amakuru uti wamenya amakuru umugore wawe agayageze iwabo akaza kubitera ngo hafi kwica urabona hari ukuntu umuntu ashobora kugiraho cy'abantu bakagira ngo turabizi ko hari abakongomani bakijijwe bafite umurongo mwiza abana b'Imana bategereje umwami Yesu bafite n'imico myiza mu babembe mu bapfurero ariko bari baragize ubuhanya bwo pastor bapfurero bakino umuco mwiza barahari ni nabo batwigishije ubutumwa reka ubwo urabona abapfurero baratwigishije ubutumwa ureke narengiye kukubwira kubera ko yarazanye abapfurero narengiye kukubwira inkomoko bari baragize abapfumu babi bagiraga abapfumu bagira imico mibi iyo umuntu yapfushaga umwana bavugaga ko ari we wamwiyiciye umuntu wapfushijwe nk'aho bokaje kumuhumuriza bakaza kumukubita no gusahura bahitaga basahura ibiri mu rugo byose umugore yapfusha umugabo bagahita baza bagasahura umutungo wose akantu kose bakagatwara bagasiga bataye umupfakazi bakanamubwira nabi ko yiciye umugabo ariko biturutse ku bapfumu babi bagize hari n'abo bogosha umusatsi bakawogosha bakawumaraho noneho rero natwe dufite agashami k'izo ngeso ariko zabibwe n'aba bapfumu navuze abayumbe iri n'izina ry'icubahiro turi mu kubura uko tubigenza bazabitiriye ni ukuvuga ngo muri bo hasaseyemo aba bapfumu bashamburiye abantu muzobashakire izina nzozamenye uko mbatandukanya namwe bayumbe bandi basanzwe bategereje umwami Yesu noneho za ngeso mbi nari mbabwiye barazikuruye nta umuntu niyo yoba umupagani ntuzi ko uzumenya ngo uyu ni data uyu ni mama uyu ni murumuna wanje ariko umuntu wagiye muri kiriya gipfumu ntaza usanga abantu bishe ba nyina ni abantu bakuruye kino gipfumu ikica abayumbe bashamburiye bishe ba nyina barabahamba birukanye ba nyina babipunze n'ubu dufite ababyeyi birukanywe n'abana babo bari bategereje ko aribo bakabatunze ariko iyo umuntu yagiye mu ngeso z'ibigirwamana azaba mubi nicyo cyatumaga Imana yihanangiriza abantu kudakurikiza ingeso z'ibigirwamana ni ukuvuga ngo abantu banumva muze duce kino gipfumu ariko nufishe ngo noneho ubu nyine igipfumu basigaye bakoresha paste ngo ni igipfumu cy'abanigeria aba bari no ahangaha ngo kigezweho ngo ni cy'abanigeria nta gipfumu kigezweho n'ikitagezweho byose abari ibipfumu ariko noneho ni nkawe avuze ko ubu baguze maji bitari bifite imbaraga cyane noneho bifite imbaraga zaidi n'iz'abanigeria nje hari umuntu nabonye bamufotora yari mashamburiya ngo bakamera akeba ikoti ngo amare gukeba ikoti akuramo simukadi ngo arangize ya simukadi yari yanditseho ngo ID barayifotora ihita itangira kuzima ndebe ibintu zimaje ntabwo biza bitinda yamizima telefone hazima ya letre yanditseho ngo ID yatangiye kuzima ndeba yayibitse kera namaze kubona ibice byazimye bigaragara ni maji igaragara ifatika isobanutse
ibyo nibyo baba bahendesha abantu kubera abantu bari hanze baza aho maji igeze bari mu kuyibona ukuntu iteye imbere ariko abana bacu babereka amaji batayizi bakayikoresha muri ubwo buryo bw'ikiyumbe guhubuka nyine ariko ko murumva ko cyasenyutse ariko nari ukavuga rero ubutaha pase uyu wari uvuze twavuze ngo bazaje kumusuzumisha reka muhungu wowe wawe utureba wowe wicaye hariya twatubona mbaye mponjeho gatoya kubera ko narifatishije pasiteri kugira ngo dukoreshe ikinyabupfura ube wumva amabwiriza ari buve nyine mu kanwa ka pasiteri ariko next time nutahindura ni wowe tuzaza wowe kukubwira wenyine nzavuga kandi nkanakuvuga n'izina ndetse kubera ko nkuzi nkamenya ABCD yawe amava n'amavuka yawe yose ndayafite mu kiganza rero nutagira changement muri urwo rugo rwawe my dear monsieur ngo bavuze abayumbe bakubwiye va muri za majike nta muhungu muzima wo kwama wubahuka icyo upfa n'umugore wawe nticyaruta icyo upfana n'uriya nyoko kuko wakubyariye umudamu ufite ariko aho no mubabarira gato abantu bakurikije ingeso z'ibigirwamana zirabaharibisha birenze kwemera ni ukuvuga ngo abantu bafite ubwenge mwirinde ziriya ngeso z'ibigirwamana yego ziraguhari bose nk'izo mpanuzi zigize abahanuzi rwose kandi atari bo abahanuzi nyabo ni abariya bahanura ibyanditswe n'igitabo cyera ndetse bakanahanura ibizaza atari iby'ubu ngubu cyangwa ibyo mwihimbira byanyu ibyo nibyo yabaye kubabwira nkabyo abigishije rero pasiteri wacu urakoze cyane ndetse tunabasaba kuja kuri Kingdom Lights umve abo bakristu bo kwitorero ryo kuri AATV show bose turabinginga nk'inshuti zacu ngo mugane muri iri torero muje kumukorera subscribe ni umupasiteri wacu mwiza ndetse muzakomeza muhakurikire ibiganiro byinshi ivuga butumwa rikomeye cyane muzahumvira inyigisho nyinshi ndabasaba rwose kumukandira mugakora subscribe ndetse na comment na sharing mugarukana hano iwacu rwose turabashimiye kuri ayo subscribe mukomeje kudukorera ndetse na za comment zanyu zikomeje kudushimisha ndetse na sharing mubikomereza aho ngaho muri ubwo buryo murakoze cyane naho ubutaha